Salut, sunt Alex și bine ați venit la un nou video pe acest canal. Astăzi o să vreau să dau jos rezervorul ăsta de la soluția de antigel, deoarece mi-a curs toată, în câteva ore mi-a curs toată soluția aici jos. Și nu știu, o fi fisurat vasul, nu știu, să vedem. Întâi trebuie să desfac șuruburile de aici, sunt vreo 3-4 șuruburi aici, unul aici, 3 de desubt, 3 șuruburi de desubt și încă 3 aici. Unul prins de aici de jos în sus în cealaltă aripă, unul aici și unul pe aici. Bine, asta nu prea are treabă că nu ține bara, dar na. Trebuie să desfacem ca să dăm jos protecția de la roți. Спорталами женщин невнятные речи, это не лечит. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. Я сам по себе, я на веселе, на лайте подвигаться. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. С бокалами женщин невнятные речи, это не лечит. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. Я сам по себе, я на веселе, на лайте подвигаться. Trebuie să dau și semnalizarea jos că am să mai prins aici. Unde e bara. Мы с тобой не знакомы, пускай, но мы здесь, чтобы двигаться. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. С бокалами женщин невнятные речи, это не лечит. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. Я сам по себе, я на веселе, на лайте подвигаться. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. С бокалами женщин невнятные речи, это не лечит. Пустите меня на танцпol. Undeva pe aici trebuie să fie spart, mi-a cursul, dar nu știu pe unde, cred că pe la senzorul ăsta pe undeva. Vreo garnitură sau el fisurat, vreun furtunaș, ceva. Chiar nu pot să-mi dau seama, să vedem acum. Тратил все чувства на тех, кто вовсе не ценит. Двигаться. Алкоголя, море, океаны, я не теряю. Ты хочешь со мной связаться, но я тебе не доверяю. Не-не-не, давай не трогай ты меня. Я пришел сюда подвигаться, в светобликах сияю. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. С бокалами женщин невнятные речи, это не лечит. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. Я сам по себе, я на веселе, на лайте подвигаться. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. С бокалами женщин невнятные речи, это не лечит. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. Я сам по себе, я на веселе, на лайте подвигаться.
aici nu e spart, ăsta n-avea nici cum să se spargă, adică. Dar nu mai stătea senzură aici, lipit sau... Nu știu eu. Chiar nu știu cum vine asta aici. Oare trebuie lipit sau... Deci nu știu ce are, am scos alea, am verificat tot că ăsta nu e spart. Am pus o țină, acum să pornesc puțin, să văd dacă... Probabil o să curge doar după ce îi dau eu drumul la crește. Da, deci nu mai curgea. Să dai toate astea jos, să scoți tot și să fie doar din cauza asta. Nu ieșise puțin, capul ăsta sau ce e. Da, acum trebuie să pun ăsta la loc. Șuruburile, mai știu eu care cum sunt acum, nu știu ce să zic. Și toate astea. Te montezi tot botul și toate astea pentru un rezervor, pentru o mufă de acolo. Înseamnă să fii mafiot. Давай не трогай ты меня. Я пришел сюда подвигаться, света блика сияет. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. С бокалом из речи, невнятной речи, это не лечит. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. Я сам по себе, я на веселе, на лайте подвигаться. Пустите меня на танцпол, пьяным подвигаться. С бокалом из речи, невнятной речи, это не лечит. Пустите меня на танцпол. Gata, am terminat și am pus toate astea. Deci se pare că nu era niciun vas spart, niciun furtun fisurat. Concluzii, mi-a ieșit pompița aia de acolo din vas și când dădeam să sară jetul, când dădeam să spăl parabrizul, îmi făcea presiune și îmi ridica pompița și de pe acolo curgea mereu. Soluția pe jos și se previngea. Deci trebuia doar să desfac șurubul ăsta de aici și să dau jos și vasul ăsta de ulei de la servo. Și s-a pus și eu acolo, dar a fost bine că am și curățat. Băi, sochi, am făcut lucrare, mă, sau n-am făcut? Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați și ne vedem data viitoare. Pa, pa!